Thibitari ya Embu level 5 aliyo thibitari iria nene muno ya thirikari kaunti-ini ya Embu. Kamiti ya ugima wa mwiri mbunge-ini ya kaunti ino irekinyĩtio kuo kurora uria utungata wa muingi urathie na mbere. Kuona niyo thibitari ya gikiro kia iguru muno hari mathibitari ma muingi ni yamukagira arwaru kuma nginyagia kaunti iria irigaine na Embu ta Tharaka-Nithi, Kirinyaga, Kitui na Machakos. Tuonaga taru arwaru 500 wa muthenya riu turona arwaru 2000 na acio kogu ni mukora ni maita mana more ekari na riu no nginya bakorwe baina arutia wira acio murauga nurses, particularly nurses akuigana kuruta wira ucio. No ta uria kamiti ino ihithuritie, nurses na arigitani aria mari thibitari-ini ino ti aiganu gutungatira arwaru undu uria waya kuhotomia utungata. Ndagitari atwe nao ni mararuta wira na kio kwa arwaru maingi ukira mandagitari. Varia veto kwa emergencies andu mari farwa fandu vova na thina ni undu andu aria maiva utieganu aria mararuta wira vo iyo ni department ona specifically irenda irorwe ne venya toria kwa voteka by this week mamenyo uria magokora make it engage more nurses nigetha mundu aretwa na ambulance aeva seke ni andu makumosa ne venya ti mundu waru ekaraga ndagika 10 ndagika 5 ndagika 15 atae wa mose na mundu ucio on critical condition. Kamiti ino ikiuga ona arigitani makiendaga kuruta wira ni megukinya handu maremo ni kumahe utungata na njira iria yagiriire. Ratio ya murwaru and the patient is different. Tondu tariu ICU yendaga wa murwaru akorana nasi wake no menye maruta wira na shift, yani umageuka kuma kiroko nginya tuge thaa thita, because it's a lot of work kumenyera murwaru wa ICU. 50 or so nurses will be okay. No riu thirikari ya gavana wa Bora ikoretio kiandika nurses na kandarathi undu uria kamiti ino irauga ni urafatara kurorwo ringi amu aingi ao maracagura kuruta wira thibitari-ini cia andu kiumbe ni undu ni iramariha wega. Sisirarega nini neki ni undu iria irandikwa na contract irandikwa ngiri 17 wathie private marandika ngiri 30 ngiri 25 to 30 koguo kona yengi ni marega na koguo recommendation yetu ya mbere ni service board eri negotiate na nurses iria ira engage on contract nigetha maongerere musara maume kwa ngiri 17 mavire na 25 to 30 nigetha nurses etumetekere that offer nigetha mavote gutethia the facility. Hamwe na kwandika nurses makiria, kamiti ino ikiendekithia urugamiriru wa thibitari ino kuragia kigina kiiganu gia kugura indo iria marafatara gukorwo nacio kuona amwe a arwaru ta aria magite na mitino ni maraikara muno mangigathondekwo ni kwaga indo ta cuma iria marafatara gwikirwo. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.